Meda se me mwakwaba. Eye bedroom health tips na o share medidi afia. Fasedama endpoint homeopathic clinic na daroma. Dwumadi ye de ebro wa woni atena ne de. Wasua de pa nyamishira wonso ene ne di kan. No problem. Ye wie ne ne na wakoso ne yatena every day nkwa hoden wo kwa. Frequent urination. Ye ne Dr. Duboatin ena edisa enkomoyi. Enne ye hwe treatment. Doctor, yamwakwaba. Meda se pa. Na senior share treatment. Why are they so na wotwe mu nkomo a woni ye de. Meda se pa. De na wotwe nkomo nyina me bo ne tofa na me kase. Johnson tentem ya me ehunu se Johnson tentem. Ekoburu so bebre ya. Enye. Na de ebe me wo hunu se wo Johnson tentem no ene se wo Johnson no eba ebia frequent intervals. 30 minutes, 45 minutes na Johnson dew. Na Johnson dew. Na obi awo so de adwonso be 9 kosi be edu sana ade ache ene yesa mi ehunu se Johnson mpem ebire na wo Johnson na wo so wote wo Johnson na be memu ye wo ya na wo be mu ye wo ya na mu hyehyewo ana wo Johnson na moja di edimu wo Johnson na scent e wo Johnson nim wo Johnson na wa ya ase ye wo ya Johnson kan wo na wa ntu amika na wo Johnson agu ho we mu nyina ya ade ya be kire wo se there is more to it than just Johnson. Enti yenya sa any of these things na ma yemfa ne tra se oh me de menum so yi dodo. Enti John so dodo na menum no. Obi o hana ne diabetes no o de bantamo a na ka etimi reverse. Diabetes dum pempenso obi a endpoint kwa etimi hwe. Etimi dum pempenso obi untimi nya ho adwuma bi. Se kidney dum pempenso obi stage 4, stage 3. Enya endpoint asem. Kwalebu stage 4 stage 5 yado koto dialysis so ye wia yade kokoto wan hwie kura no a ye se ye transplant na da bia na ye ka se kidney transplant ya na da bia no me ka kire tiefo no se nya se ye transplant na ho ato ja se ye obi dia ma wona ja se no anu no abi se ye transplant obi dia ma wa wo be sa no maduro sanya wo dia Uba numa dro sa bosume bia wanye aduro ka nya be 5000 Ghana cedis. Uba num sa koso bewu. Ena no kra wan hwe yie kra etimi sa feli. Ebebre etimi die na sa feli biem. Because the cost of it no. Te Johnson tentem ya de a signify a lot of ya de bebre I woni pada sani ho. Say ye hwe ya Johnson. The frequency of ya Johnson ya ka bebre no ano. Nyasa omu kidney kwasa ekodu mpempenso a amkoda dialysis so enyasa ka bebre no a enya diabetes omani ekofira aye ema omu nervous system no e break down ema etimi bu omo ema etwa ebi mu na etwa ebi mu nsa da bi ema ebi mu kra aye sexually weak bebre no a ye hu ni ntemu a Johnson no pay attention to the Johnson the frequency of the Johnson a enyasa ka ye share no rubber because oba bi wo a ne bladder na ye so weak say wan yan share no rubber na ya mo ne pampers ya ekwa bia so badwon so agu no ho eti de aka nyina na se ne treatment na se wo odwon wo obi a oba na be ma na akwala odwon so ntentem a enkasa wo ya akwala nti wontimi nya akwala betime nya kidney yade akwala betime nya diabetes akwala betime nya cystitis bladder conditions akwala betime nya infections eti frequency of urination has nothing to do with akwala nothing to do with oba nothing to do with oba obema akwala oba ebetime nya set condition obi a wonya sa de ni bia no de memfa enfa nkohye no ma enno a mehwa em se da no bi menua bi a me kono me ya na ma menyo son tentem no but modern so betima check it easy to walk into any hospital including endpoint homeopathic clinic now abana was me check it hwa de nti a menyo son tentem ya check wo sugar na nya na ma menyo son tentem a wo ya be ma e be check prostate okay ya check prostate no na se emfiri no a ye betima check kidney ya check na emfiri no ye betima check urethra ye betima check o bladder ye wie ni nyina wie a ye betima kan se wo Johnson no e bia way of excretion ene ema we den ema wo Johnson tentem wo your oba so at the same time ye betima check bia na wo de na sugar e bia na cystitis e bia na infection e bia na aduro bi hu nsunsanso aduro bi side effect kra na ema Johnson tentem eni nti ye betima ye sa check no lab and scan ye di mahu ade kra e de sa de e fe ne se frequent urination no ababeso ye wo ye mfa sa topic yi very careful ye ntie ni ye pa na se o pese o be ye any of this check ehunu se
saa condition bi wo ho de a wo akra ya was Spenters Road Shell signboard wo Kumase Chronom Aboahia Angel School na chipe wo Tachiman Hensa opposite Josbo filling station Takrade Anaje Queen of Peace Enzema Eziama eho ne yewo Tema Committee 22 eho na Endpoint Homeopathic Clinic wo yade bi ha obi a wadaroma fa number no na frɛ me na me ma ho akwankyerɛ consultation e free me charge usika na me mama ho nimdie number no 0244 867068 0244 867068 yada tifo nyina yansi yada se na watwi mu nkoma oni yedie Dr. Duboate ne yete ne nka no Endpoint Homeopathic Clinic Adaroma ene yede bro wo na watwi ebesimu nse nyina yete ase ne nkwa hodin ewo hɔ a yebese di nkɔmɔ foforo wa pomuden mo midin afia amankwa tamaklo